Ya bafowethu, zibe zinhle iy'ntombi zabanye abafana babe bahle omahuku. Uthi ubheka lokho kwakho zehla inyembezi, shawe i-stroke same time. Ngathi wawukhonjwe ngesibhamu. Nihlawushela lento kuthiwa khetha 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 khetha, kubeka umuntu oyedwa kuthiwa khetha. Bafowethu, nizoyeka nini lento yokuzikhethela abantu ababi engathi nikhethiswe ngesiphambano? Bafowethu, nizoyiyeka nini leyo nto? Awuzisoli yini? Suthandana nomuntu omubi kunawe. Ithiwani leyo nto? Uhamba nomuntu omaziyo ukuthi mubi kunawe. Uyahamba kodwa uyaqhubeka uya phambili. Niyaphi?